Mātou whātalo whātu, ma whawhelo i atu, i lau mai moa ma lau whaafonga mai sā moa i nei fo i tū lau le aso. I le mātou taritanunga o loo tū mau, le manuia, ai mai se fo i saonga le mua whi au matiute, ma ngā luenga o loo whenga Yesu tātou watunu u le nei fo i vaenga o le nei aso. E whai uai, ngā luenga sa whenga i mo le nei vai aso. Ia, ele pa ia o sa moi o tulanga whaalu pēr masani, mātou whātalo whātu le nganga whaalu alo. Taina ne fo i le au whainga luenga tutofi le tua, tātou pule ngā malo, ia malo le soifo manuia. Whātalo whātu fo i le pa ia malama malu o sa moa atolo o lalampa pa o ia tunu mamao. Tā whai fio le lalulangi o mō mai ele tātou whasara launga. Ia por tātou por kalamele nei, pa iaso te tasi o le whafola le whala ma le utustala. Ia mātou whātalo whātu le tulanga alo ia. Whātalo whātu fo i le paia mana mamalu maulunga o le tātou o tustala. Tātou whātasi runei aso, tu mai, tamari imwhaila unga, pari tu matausi. Ia tainane loutou vasenga o le autustusi a wale, whasala la wina o tala isi o tātou o tanu. Whālor soifua, whaaftai whātasi mai runei aso o le tātou maftanga. Ia, e whawhelo i atu le mātou laulau nei, whiangari whai pule a puleai, whai matasua, tō whale ngoa matua ia ale vena ale, ia tainane le whiunga ia leota laki, ia marisui o le whangam wharse la, ia masina lupe, makesi masina lupe. Ia, ele to e tau whaeloina le tātou whero inga nei aso. Ana tu o tau sirfia uma ia tau rumanga sa whenga ieri tātou pālemene. Pau te lofo, o ina le tau te sauni mai ai e ala le tātou whelo ingare nei. Wa lava ma tō toe ma tā upu uma sa tūlai mai le nei vai aso, ma le lava i aso. Ia e whai matai muanga o le tātou taranoanga. Nā tu fo i o loo, iai lava tūlanga mai o i o loo tō whiwhisiri mai ai. Tūlanga lava i o le i oi mata ai mai se fore loto i fale o vanga wha o whai. Ia, po wheo tāti aiso mātou langona. Mai se fo i le tūlanga o le tauawa mea ino le whono, mea lava sa tutupu, o mea ua tutupu, ia ma mea o ua whatūlanga ua whai ngā whono i nai. Tūlanga e tau mai fo i le whono le nei aso. O na iai leo le teritonunga ma le whaafonga mai Samoa. O le anganga atoa lava o le nei whaataltanoanga ma me umasi o tātou atunu ia. O loo malama lama pei o le susuru matango fio le la me uma le tau mwhai atu le fina wina. O le tulanga ta oto iei upu whai o malo ma le ngase o malo. O leo tātou iai. Mai manatu, e ui atu whapena o le atatia nisi mata upu tau vaenga whau whai. Ia ua ilo vea mai lota iau e ala ina e mātou fufuanga. Au te loa ua tā oto nisi o mta upu tau e tau tātou whaasoa i mani mea i o tō whina ngata. E ala i whao i unga lau te tele leo mai anei. I lafo le whaatua tuaina e lua i o mai atu. Ea, ma le mele na pevesi ne le tai au. E na manatu lea, ta tala le avei, le siri le vawe, ta tala o le tātou taranonga. E reina e malama lama i le mātou nofo atu, ma tau mwhai talitari atu, ma tā upu. Whaingo fia i fo i le manino. Loutou siri mai, ai mai se le whaafonga mai o tapo inga si o tātou atunu. Ia, ai talatu lava no, a mai le whautautanga po le atonu le nisi o mea loutou fia siri mai ai. I le mātou tau mwhai le talitari atu, ma le ngang whaalolo. Whaftai mo lava no, amaka mea ku i le tū lea, whaftai lava. Ia, sau noanga wa mai au tu ele tātou whonotanga ia wa telefoni vaenga sa tūlai meni fasili, ala fasili mua lava lawa whionga taitai. O leo wa mai ale lafo, o leo wa tawhea le lafo se tulou. O le fasili o lo tūlai mai, ia mai se lava i le la tau e to aiva, le sa whapeo le i le lango ia au tau, sui au tau. What's next? O lala le sila asanga o le anga ia i le to aiva la le whamon. Ia, whaftai. O le mea siri lava ma le tāua lo mato manatu. O lea ua manino i le mato le vai, i le matou fo i tala.
e ma le tala le sa tatou tau fai le manino o mai. Aua o le whaupunga uma sa mātou no nofo mātou pe a mātou whaafsota i atu. O latou, o le tū lai dvaenga whai. E leo e se mal tau tinonga, wana o no i o no tō whinga, ai atu lai lo lai na ilo mata upu whapea. E na tūro leo tangata ilo na tūlanga, tau tinoi. Lana tau tonga le na umana saini mo le dvaenga whai. O le meta uala mo mātou, o le ua manino. E leo i nei le lango. O lona winga ua ole ngia, lo mātou tau mawhai atu pe le wha lima fono, ai wha noi. E whai le wha noi e whai maalofanga. O le matau, i le mātou tau mawhai atu e whisilingia, po whea tonu o le tuai. Al taliana sa mai te mi umanei. O le mātou te i ona o le tōwhinga. A o mātou o nei le stala lo, ia mātou whare tu la fono. Ia le lau manino nei i le lafo muli lea. Wa i nasa mātou mai tauina i po whea tonu lava la le ami o tonu. Ia ma le truth. O le meo le iai. E le ia whaina tere la ia mātou le tūlanga o le pālota mai. Le ai. O le mesa mātou turi loina. O le ami o tonu upu matala i na whai mai. Ia ma le ta o tonga. O le i whatu la fono. O le saini i pepa uma na whai ia inga whatu lafa. Ia o tūlanga na le whamanino atua le teimini nei o le wātangia ma whaamania nei. E le o ila i to tonu le vanga whai. Ia o teimini nei le sa autosisira mai o le sa mātou tata noa. Ia matatala le ana pongi le nei aso. A whau malie ia mpe furi sa i whala au mamafa po le alis tonu. Ia o tūlanga na e whamanino atu lava o le mātou na whanau tainga. We know exactly where they are and where they support and where they stand. Malo lava whaftai. O le maula e momoli mai se ilonga ua mai se whai unga whaamasinonga. Whatua aloa i lele tu a vea masui il tō whawhiltui. O sila la i il tō vanga whapwhai sto langa whapea. Ia, o le mātou a whai unga na whai. Na whai lungo le au tasi o le vanga whai. Oro ia le mālosi lalo le mātou whawai. E whai ai whai unga onga whapea. Mai o whai unga fo, e le whatanga whai a sa ai filo i uma le awala whatu la fono, ma mātou lo ia. E whatino mai ai ai ngon tu la fono. We have a written constitution, o uma na whatu langa. Ia, o le alaba la le mea ua, o ia le whai unga le vang whai, il tu langa le nā. Ma o uma na mātou whai lo i le to ono lea. E le to iei to tonu le vang whai. Iei le fionga te mai tai pāle mia, sui pāle mia, olo, o le atinu, o whaualo, ia matosu sut. O umala na mātou whaadia manino iai. Mai o le whaiunga le nā, o le whaiunga le whai au tasi iai. E le whaintu e sui says we have the majority to approve that. We have a resolution. Whamanino e le tūlanga le nā. Al taupula vea whamsinonga, ia e le sem taupula nā mātou. A lato mana o esu whether they are fast or not, le me fulesa mātou wa ia tuaina na afi, they are still claiming themselves as fast. Yeah, what is the proof? We have the authority, and we have the resolution of SAI. It is not our obligation to take them to the court. It is their obligation e o el famsino. E vesiti. O le alma fu anga na rina ese poi fo le malosi. Pe ma faina ese la to. E le se mena ma to o ma tu ta o fo le famsino. O nena la to e fisiringi ai la to barsianga. Fa fela to ai vale to fia fa mo le fiong te tai. E fai le se fai ungo to vang fa fai e pe fo yon fo te mete pa le mia mai si sui o le kapinita e to ni ma pe ona tau. Ia, o le manua le na, o le whata o mana nafi. It's such a fresh wound. Le whata mato, lore me moni i le tau tala sao mai a mato. Ia, a tono e ise temi o luma, a le o whatu le, ma whau le ma whai a iainga, ma tu la fono le whasa tisi mai. Le sa fio mai nei mato lo ia.
We have to take step by step. I le tūlanga e sa o le whaiunga, i le teimi sa o vo e whai iai. Al tūlanga lava ia ua mautinoa, they are not with us. Ia o le time comes, ia ona whairo se whaiunga. I le vaenga lewa e sau no e lo fionga te tai. Ai se a ua le whaia e loa i eise whai unga le whawharitui, whamuta le toi e vea masui a wai a lau tō pāti whaupuwhai. Pei whana o tō whaia i lesi tō. A foi peno whai atu. Nau mia se taimi o mātou furfursa i tō ono le mua. E te tau na mātou a maia umani mau tutu e whaise whaiunga. Wai le titin mātou whaiunga na whai. Na mātou tā pena o whewha iei. We take the consequences. E ol whamsinonga, we prepare. That we are all covered i mea uma. E o whai lalto iwa lea. O le mātou te tūna, mabawa ai, e a makoleti uma whamamonga. O le leo mai i whono, o le talapepelo mai o mai, o mātou le i a whele i a leo whatau tinu. Lona winga, e iele teimi mātou te whatino ai le whaiunga, a e teimi nei, e peon o whai atu. Ia, se i tau mapu i fo le mau masu, ma le asu le nāt. Ua ta whea lau tō lafo le whātua tuaina. Ta whea le lafo le tua ngai o le whātua tuaina o le pālemia mar kāpenata. Whea le ta oto i sau whina ngalo ma le vāinga tō telele i nei o lau tō whawharetui o whaipule. I le anga i luma o le tātou malo. Ia, mese me tā upu le ta oto nei le pālemene. E peo na iai le tūlanga fui nā alia li mai te tai au nei. Ia o leo ta oto i whapea se iai se aso na. Tō usu leo le whono le tunu. Ia, whaftai au tanga vaia, o le lafo mua. Sa whafonga sa moa mautou sirisila uma. Ile iai se whamoe moe le tūlanga leo la iai se lafo whapea le mātou tere tununga. O mātou, sa o mātou turi matai le whaawonga o ngā luenga le pānemene. Ele i tau pule mātou ma le tāpipi le lato lafo. Na mamao i o mātou manatu te mina, langa le e wha mua ia mātou. Tau tinonga na whaile atunu, tū la whono. O mea umane o polkalama le miliona, ma mea umane wha ngai le tūlanga e wha uma. Le la sautou si silai, le ale talasanga na whai atu lepa, tolo pō. Te uma mea nei. O la tatou maila e whaile mea lea o le saili, o le malu, o mātou tōwhinga e whawher mea le tauna a vile whamomua. O le whamomua, tu la whono ia piri e tonu. La e whaatali le whamsinonga. Se lau mono tupu tangi. O na mta upu le wao le au waa ma. Whakatai le tuere i maliu sasi. O mta upu na, e te tauna ave i le whamomua al palme. A lala mea le no so whai me tu le. E sau e tale per malo. Langa e se foi langa agenda. O le langa agenda. O le sau e awane i whaataunu ua tu la fono pili e tonu. Ina ia to e foi e lan tu la fono whaatope tope le lua fe lua sifu. Le tau te poloka i me. So his agenda malana mission. E talepe teunga ia na abatu. E to e whaangai o iri swinga foule o mato ta pena le tu la fono lua fe lua sutas. Pili e tonu. Whaftai le tu. Nasa autosi sila. Ua pasi. O le mātou ba ai, o le vāvenga, nasa autosi sila. A mata le fusu lea. La le pasene o le lua vai tolu. Tolu lima, a e mo neu sauto o tasi, guarantee tolu won, pasi. O mena. A mātou wha ave ir wha mua mua. E ta tia nei le tu la fono whainga palota, tu la fono le leo, tu la fono tina. O mea foina. E te tauna ave ir mātou wha mua mua. O le mātou upu na whai i le la forena, ta atia, se i se teimi. No tātou o whaatasi le, langa le i se sio mātou, e o whai atu le epa, wa lewa na alanga. Ma lo sori wha vai, run by majority, minority. Run by minority. So, e whapena i mātou. O le mātou tatu nunga whaatasi ma le tua ngai i le teimi nana whaatua la tau lafa. E le te tauna tu la isa whainga malo e leo, e se furi si o le tu. O le lua se furu mātou, se furu lima lato, se furu valu le HRPP, a le sa mātou whapea, e lu furu iwa mātou, ona lai ai o le iwa.
to ono le tau. Ewi ole, wale tau nu mele na. Ta fe ai le ole la foi ale cha pipi. Ona ole mato manatu. Tau na fa mo mo tu la fono. Ona o mai le mato la. Era ole te milen tu e fen mato la. Sa mato tu la va se umare le me ina mato fa yetu. A wa table. Wa table le lafo. Pa wale me ia mau pe ponga luenga. There will be a time. Fatau nua. Ai se fa uma matonga luenga. Lal mena tu. Ta ofi tu al fono ai mana ol pale mia e mai lo le lafo le. Sa mato fa pela, mato tu fa tasi tolo mta pusi until the right time. Alal mena tu mai tu la e pa mana o lango failo. If kids has no option, lang a town failo te uto e tolo por mato la fo matolo fialo. Ia na le lo se si vote of no confidence. Eto e sao. Ia le la na fosi e lo na fai le la fo lo na lua. O le ala uto vai. O ai la le e me ma fa ngutu lua le tau. Na ala na mato tu lai e lango le fai ngā malo i le lafo atu i le. Ona o le mato commitment ia pasi tu lafo. E umalo, o mato mailo le fai le mato lafo. Fa tino e la le mele mato te leta li aina, o le minority e run le malo. Al talavon natu la e pa le fai pea. E le te tau le va lo sori fa vai. Ia umal pa lo ta le lafo. La lau tau vai. Wa toi o mai umatu i le epa maricha BP. Toi lango le minority government. E mo te le popole la, lana na mato i lo le leia le mela tupu. O le mela tupu. Ia e tau i masuitu i la epa ia mato e winga le mato leo atu e lango la. Ia ai ngalo ai. Ia e te lele a fianga le vai male atunu. O ai la le whakungutu lua. O le la lau nei mato o le whakungutu lua. O le la lau e tono le parme. O ai la le whakungutu lua. E alanga tae au e minority government, ai toi alu tu support le minority government. Ia tūlanga na, e te tau ana malama le tunu. O le mātou tau mawhainga au tanga vaia, ma le au tu stala, o le mea ta oto i ai le tūlafono. O le al tūlafono. E le mawhaina run e minority se mālo. Nā leo polpale mi, e len tūla e mai, o le tūlafono, le no fatu, tau mai tūlafono. Al tūlafono that makes you sit there. Alan me lau tupu nei. Wa toe malolosi wa toe mai a toa le cha pipi. Lango le mea se. O le ua fia masina o ala langa. E sori fa avai. Sori fa avai le malo le tupu te min. Le ala le si au tau tapenanga le tau te sila ia. Ta fea le lafo le fatu toina. O i si au tau fuafuanga wa le tau te tau ave le mang. O le whainga malo se vaenga toa i titi. E le tau na tau aveina le pulenga le malo, o tau fuafua e ave le whina unga le whamasinonga. O lo ta pena si a mātou fo i tala tala noanga. O le teimine nei, o le mātou te focus i a malama le atunu. Wai le o talia le atunu, o me le alu teimine. Ai tau te whaafonga atu. Le mātou whetu na i ma mātou lo ia, o a au wala whaatu la fona. O a, le ua vai mai le atunu, ua o le majority o le pale, mene lango le mese se, o le mese, minority government. So where are we now? O la le vai mai e sa moa ato, ma le lalolangi ato, wa tata ua vele mese se ma mesa. O le popole nga, tele le na le alu teimine, ele le batu tato fina unga, o la le sa onga le sa fulpa sena limatasi, hala u tato toso se sea. Mathematically, calculation, le lalolangi atoa ma educational, ele o le nā. Ai au mai tono le parlemene o Samoa. E wha mai le mathematical calculation e lima, e wha mai le parlemene o Samoa to on. Le voina whi nau muli ai nei le lua vai tolu o le 2/3. Pa sena le lua vai tolu. Ia. Wha mai me altala le, e tolu on, ai wha mai calculation al fong fetalai, 35.33. Wa atoa lan fai no mel ale lava fi nau mai fo ile tuanga i Malaysia vai. E 36 o la tali na mele tu. Te ia le oso me tu sa mau fa atoa tu bon. Ia o la ngona na ai o le lava matou te tapena pena
O le mea tāua, ia malama le atunu. A le whaatulangana ia mo le si step watu mo le rumana'i po le almato mino I whai. E mātou te le talia ina. No matter what. Po le lato malo, le sao, mai le lafo le whaatuatuaina, mātou te le talia ina. Whatever it takes. Pe alu le lilifa o le toa tele o le pāle mene, e lango le mesise, e le suia lo mātou te tanuma. O le wha maoni na, ma le mea sa o le na. A le wo nei ono le tūlanga le porokiki. Le porokiki le anga le na, le tau fufuru atu nei. That's the politics we trying to clean I tono Samoa. Mole lau fionga tai fono e lua ofisili e fiatu inatu. I le mata upule le lafo le whatuatua ina o le fonga whitalai ma le sui fonga whitalai. O le fisili mua lau a fionga. O fea le ta o toifina ngalo le vaenga whaupu whai. O la tau sila. O tonu masao whai unga whai a le fonga whitalai la o tau mai tau. I le whaangasolonga minga o le fono le neiva yesu. Ia mala o fisili lona lua. O leva ona SAA mai le nofo le fonga whitalai. O le sasau noa ia le taitai le tuanga I le aso nafi. Fato awa ai le se mea. Wa tupu. Wa fitoto ai le taitai o le maota. Ma le fonga whitalai. Pem whaiona e manino le relationship le between the speaker and prime minister I le whata o tonga o agenda ma ta upol fono whamolmon. Ia, se tari mo lau fisiri mo e pupu whaupunga e tua. O siri mo po laso matu manatu I le lafo le na whaini. O se taimi mo le nei. Wa lu iai ni sui su fono. Le fonga whetalai I se lafo whapea. Ke loa iai ni simta upuna tupu mai mua. Ai leo le atoanga lewa mo moli ma le taimi nei. Mai ia te auia. E te tau lava o na manga whangafa ia I lātou o e tāpena ina, lafo whapena, I le au wala, whaaltu lafo. Pe wha matau, tāla whengai, pe le tāla whengai. O le tofinga o le fonga whetalai, o le tofinga wha vai, mai tasi al tangata e titilo, ia I o le au malo. Le au malo fo ina te whatau to ina le fionga le fonga whetalai, ai whirifiri al pāre mene. O mana ia umai lalo, o aia ingo le wha vai. Ia vaenga e ese fonga whetalai monon tofinga, mua pe a whau ngase. Lona lua pe a whau whamawai ai se tusi lonto. Ia o tūlanga ua vea ia ma sisto finga le malo wha minsta. A le upo le mele o le nonofo o se vaenga whau whai po se si tū wha tū se lafo. Ono le lato tua inga ana le fonga whetalai. Ia le mawhai. Le mawhai. The speaker is governing under the Constitution of Samoa. Lai matua mausali ei na ona malo siang. E mawhai ei una tupu se me whapea. Paua nawa ei inga mwhaina bese ei le fonga whitalai. E whirifiri roi vanga whai maile amatanga. Ai velo I tutongu. It's a constitution appointment. E se mwhainto e pule I ei po nisi lava tangata sei vana ngā mei e toru le no whamtala atu nei. O le mea lea ua whisiringi ai o no tūlanga whapea o na whai unga ma mea o lo iei tūlanga whai tū au. O li mau pele tunu. E le whapea se whono o whaina o mātou po lale tūlanga o lo whaafoe ai e spika lana ngā luenga. Masalo ai ei se whawhonga whetalai sirina tu ua wanoa. O le fionga e pari. Tulou lava. O lona lava ngā tatali to I ngā mela ale o le talatala tu lava ona o lona ava I ngā luenga ma mea I e whai. Ia le lau tūlai mai nei lau whesiri lona lua. O le asau vai whetena inga o le spika ma le pānemia. E le whatoa a Paulo se teimin tupu, ina tupu ma teimin tu le epa. Ai sea, o sau le pule tu le epa tala I lalo le whalefonu tuai. Pa malosi lalo ai le se tarianga le maota ma le mau. Nāna mena whai, le na pisa. E le pule le pānemia, e le ma grounds ma aseta le pānemene. Pule le fonga whetala. E le se teimi mua la na vevesi ai. Lona lua. Na vevesi le minister o kabinete, le wha ma vai tonu le fono. Ai sea, li poti pule msutu sip. Ai sea, no utu I le li poti pule msutu sip. E so e me pio le li poti na. E leo se urua I teimi la nei na
whaape utula I mail tau. Pau alo na tūlanga lea ua te tau na whaasao. O le upu lea, pule o le mota. Tūlou lava. E tasi ale pule o le mota. Wana o le whonga whetalai. Mea na me wha CPA na taimun muti. Ai lalo se whaiunga o le tato constitution. E se me tau se pule o le mota. E se mea o lalo standing orders na sui ere mena ona whapeo le leader of the house. A wha upu I whafo. Tala whea ngai whafo. Ai a mai a Samoa. E tasi ale pule o le mota. Na le whonga whetalai. Le lau tato vai nei e. O le ngā luenga le whainga malo e wawa lua wa pere speaker ma le palemia. Nanga whai o ngā luenga le palemene. Ma ngā luenga le malo. Those are the two stages e mai ngā luenga le mota. Ngā luenga le aso tau le malo, ma ngā luenga le palemene, o ngā luenga le malo, tu la fono. A ingo me uma e mai tu la fono tu la fono vou. Nana ngā luenga le palemene. I poti. Komiti wha palemene. Susu engo me uma mo le wha tala whenga ina. Ai ua tu lai mai le fevesia inga le aso le nei. Ia, ono le tau mwhai le fionga le li whonga whetalai. E whatoa tol mtau. Wale ma whai le wali ia mal palemia mal kapeneta. Ona la tota lia le whai unga speak. Mai lo le whai unga no fo. Sorry. Pete malie, pete le malie. O le whai unga na. Tasi ar tangata na te whauinga ina le tūla whono tū mau. I le talia ina o mea umai awe I tonu le palemene. Ole, o whonga whetalai. A se sia tangata atu I tu, a owa te rolo na fia poto. O lona fia mamalama. I have an old one zinonga. Ale le mawhatua ne la. O, tala our court. Ai mai o io. Awa ne ngalo. Tato wa anofo tot. Palemia mal kabineta. Whamsino siri male officer whamsino. Male whawhonga petalai malanga chamber. Awane ngalo e iai le meta o le parliamentary court. E iai fo le whale ale. Pionga ia le, this is parliamentary court le iai le whonga petalai. La ia lan sa tili. E le awala mwhaina ia tūlanga whaltūla whono pe ia le officer whamsino. Ai pe ua tau mou atu nā mea. Ia ono le tūlanga lawa le tau sia le wawhea lo loai. Fai mea uma. Whamsinonga ia la ia le parliamentary committee. Committee o amionga tau aloa. Fai whaionga. Fai whasalanga. Hei al mela fai meritutishu. Ai pe ono fai atu. Ele matango fia le mele utula I maltei nei. Ono le tūlanga o le matou fi ese inga o lea. O le mata upu. Whaaloto I fale. Ale vanga whao fai. O le la tu le speaker. Ile mea o iele majority o le party. O ile speaker. Speaker is a fast party member. Ele mawhaina tine ia le mena na. He was run under fast. Select by fast to be the speaker. Maluroti iti elona na fo. Whailan tautonga. Pati nongola na ngalwenga. That is his responsibility. A whaila visiting ia nisi mena leo maua mai whapeu whao au speaker. Or court. O ave speaker court. A se upu tau mawhai whaatu se lafo tu lou lava. Se lafo le mi ngao le na whaatu ana lela. Ere sao. I was a speaker for 10 years. Ana oa. Te leta ria fo. Langa laua maso malela tum tau. Siri le ana lela. Sao fia tu ilunga. O la whautuanga loie siri. O whautuanga loie siri na ave. Ele mawhai. If you want more explanation, go to the court. Alan mele ua whai. O saini uma atu al kapeneta. Saini atu e batu e maso atu le lato lafo ito. The speaker has the authority. Ele I teipo ni mea tau le parlemene mo le parlemene. E peo le whamaramangal na ina ia manino mamaramala. Ma le mea ua te iau se le mutu ele whono le nei aso. Ma se le mutu atu ia se iai se aso. E ma se le mutu ai lo ma tu la whono. Re la ua poloka nei ma tu la whono. Pai ngā pālota. Poloka koe ma tu la whono tina. Te poloka koe ma tu la whono. Pawai se ino leo leo whare pui pui. E palemia. A le taliaina le talanoaina o le lafo. E inisi awala o le alato uia ina ia whai e. O isa tūlanga popole ina I te ua ave ese le whonga whetalai tulo. Ele mawhai.
Sabrina, under the Constitution of Samoa, ele pulea mai el whamsinonga mena ta'ufonga whetalai. There is nothing in the Constitution that say that anyone can remove the speaker from his seat. Hai, tele officialia to the head of state. But we're talking about the speaker. Talking about the speaker. Seba na ngā wa iai ni nisi mei tu atu o mea no tō lau atu ana nei. Pa tō tūlanga lava ia, ele ai se popole. Tu lau lava, ia mātou ia paul mātou mele whaile teimi nei, o le mātou fisosani lango speaker ia maulon tō fi mālie. Manono no to tele whai ai pēr lana. Lana mele na abatu na leila. Let me tell you this. It's a plan. It's a coalition plan. A woman na mātou loa da o mai nei to tonu. That would be the next plan. E te tari tonu mai. E o mai nei to tonu e tu whātasi. A wafo ele mwhaina arua ia whapērwhai ngā malo. They can't run a government continuously sori tu la whono with the minority. A lela la mai nei. Whangale tia pipi, a leo tato vai. Leo whai paipo. Leo whai paipo. O la lewa ai mea sa moa ia mātou nei na o mai le fast. E sui le malo. Tu lau lava, le wa toi fo, tu lau lava, wa toi fo i le pusi i lana sa uninga na whai. Whai peo le mawhana whana o le ai noa le toi fo i. Ona lea, wale ise alofanga. Ti nana si la fia e tu i la epa e se le mea lana pese ai o le sori wha avail whai ngā malo, a leo toi whai. Le foi lau ai ele la tu pui, lau mato loa wha pea e vatu le whonga whetalai i le chapipi e whatu maul parmia i. Se si sira sa moi nā mea. Le ta pua i le tunu ua mea nā le, e whai vai o tala. E lei ama se me lilo. Ma le o fufuanga nā le ua mātou langona la e fo i na lono mai tangata na nei. O la e whono te mina. Isn't that be affiliation? Lever mai nei stop, party hop. Party to party. That's what you call coalition if I. Ai alu lo tangata individually. That's party hopping. O la vangana, o le tuin party. O la o kongeki o le paki. They're joining the party now. E whamasino pele atunu. O mātou, mātou te matai tū le lei, tilo le lei vai leina. But because they are not resting, lau sao noa. E ia isi la sanga, good luck. Good luck. Oh, ena whatua na le la. A fia wha malama mai tū la whono tuala, alu whamsinonga. E rei whaia ise whamsinonga I tonu I le whale pāle mene, o lewa whai atu le wha I unga, ale whawhonga veta lai, e le talia, aisea, e le ise mei lalo le wha vai e vese le whonga veta lai. To follow up pakwa, ngai o kere I maua, na ise pinangalo tu mai tai pāle mia o la kikilo sisia wala nita o pole nai ai. Well, then, let's wait and see pole ala le ngai ngale mai tai pāle mia mal malo le la. Mama ko ia mangame. Ese be mapere o popole a fo ia pole al so langa ia wai. La fai nga speaker la ko. Ese ka ko makai kula pole nga ngan malo. La wa umanga mai ele advice ale attorney general ele ma fai nga file bele ka manga o la ko. They cannot do it in parliament. So let's wait and see po fela me la o ave le langi pe. Awai pawanga I o le malo I le Pasifika ma le lalolangi a koa. I le kaawilinga o anga portisia. E whakamaka. Ko vai e mena tupuni. Soli whawai. Ai oi for kei me whairi paroka. Ai koe o koe ku o le malo soli whawai. Ia, leo tato o ngi whapei. Ia, wako le whioko kei kai. Ia, nangi. Paman la fionga le tai. O le ase, what's the worst scenario? Pe atu la I mai le tūlanga le solituia le kapineta, solituia le HRPP, le toi fo il panemene, ala atoa ianga venga il panemene. What's the worst scenario na tūla I mai? Ia, o lo le, e tō lua tangata talo le whono. Talo le whonga whetalai tu e talo le panemia le whono.
sila fia whangtalai wa tau nei ngā luenga a pare mene li poti ma me uma whapena whatulanga le sketch o le whono tausanga atoa. And we already did that. E lopo a Felix whono. When is our next meeting? Whapena fo ila le pandemia. E o nei ngalo. Nā le speaker na te samania umatangata o me le whono. So the speaker has the full authority to summon everyone. I te me mana o le speaker. O lo le saula le whono. Patol, ia wa umalo moe. Le se mea tu tala loa mea nā le tātou whaavai ma le tātou tu la whono tu mau. Lo manino lava a talo le whono. Ia mena e whai. Lauli, levana e sa whae le fo le whong whitalai. Mai le temina e sui whong whitalai eise i o ina e pale atu i le whong whitalai. O lewa e sauno ne e iai vaenga e mafua anga i lalo tu la whono. E wha se e ai ma wha mutai le whong whitalai. A o le fo te sauno mai, e matua le ai ma se le whautuanga loia sidi. E matua le ai ma se ai inga i lalo le wha vai. E ma whai e se tūlanga wha pe se lafo. Ona wha muta le ngā ruenga le whong whitalai, ma le sui whong whitalai. O lo visira, ai se a. Ai se a wa tūtasi ai wha pēr le tofinga whong whitalai, e le ma whai ona ave ese i lalo ai inga o le wha vai. Ai o le sui whai pule, sa whiriwhiria mai, e tangata o le sui o le itu malo. Ia, o te loa e le lei lava lau sisila le whaavai na o tanga vaia. Te loa e tauna e sisila. I would give you the clause of our discussion. Te o levo il whaavai te mwhinta ta koufu whaatasi ai. Nā tolu a vaenga ne no vatua. E whiri ro le whongpetalai ina wa uma malwhai ngā pālo te se tangata wa utasi. E whatau tolo, lana ngā luenga nā mo le lima tausanga atoa. Pāua awala e mawhaina vesa i lena o whamatala atua. Mua ua ngase pe mai polasi tūlanga. Lona lua o le tūlanga ua vese lona tofi ua veia ma le tūlanga Family Star. Pe whape ua vese ia le. Ia malona tō, whamawai mai. Pāua na awala la ia. E mawhaina lo ese le speaker. Ale asa ua na auri pe a whai e aria ni mai se tūlanga ua furisia sui mamalu o le parlemene. I le lātou mātau. Wa leo nga tasi le futia ma le umele le whātinonga o le tiutia o le whongwhitalai. Ona ua pito tasi po ua whaitua. A whai lo te whatu e te sira le whāpai. There is nothing in there that's allowed there. Wa e whai tūlanga o le whai tete, mo le fursia. E lo se me whape saki wa atoa. E le fursia e whai me leanga. E fursia la matia i whai unga i whai. Au le mele tu lai nei, watua ia le whongwhetalai, whapeu whatu pito, pe whatu au. Ona whaile o tūranga lena tau maso mai nei ton. E leo whatanga i lalo le whaavai, on malotu tōtasi. Ona mai se lafo whapena i te ton. O le speaker, o le Kate Wade na o le mainga umo lafo. Whether it's a government lafo or private lafo, this is how to accept it. E leo whatanga mai fo i lalo le tūlafo na tū mau ia i ingo me tau lafo whapea. Material speaker. Tate fesiri mo mua the most superior tulafono. O tulafono whawai. E rei so na whaia wala tato mātuan mele. Ai sea, lango I o le tumutumunga le nai o mai irpare bia markape, neta male malo. Tu lau lava la upure la whaiatu. O pawa umalairi a ao le malo. It's vested to the speaker. O malo si anga lai le ao le malo. O leo a mene no fōle. Ia ia me la iti e la ilungo le tō ina no te whatonu ai me sa ingingo tu la whono mai si mea. But the power of the head of state, e a vai ele, o le whatum tu mungo o le assembly, legislative assembly o Samoa. O le malo. A le speaker la lea e whai matangata o whafoifoina, uma me uma. E wha longo iai le executive, prime minister, cabinet, members of parliament, and the speaker. O le permanent na. O le al malo ina se e malole lalo e to ina le fa so nga umale fa fa ngor Sa fesiringia lava e le tamai te palemia. A fianga o le whonga whitalai le tala no ina o le lafo le whātua tuaina lau tau pāti wha upu whai. Ona e iai o nā ia white nai. Lea na saini le tusi. Na wha muta ai ma wha te ai se siwa I lātou to ono. Saini e mara sui whonga whitalai o I la le sa fesiringia e le tamai te palemia.
a ia fetenaʻi ua faigatā ai ona lue le mataupu lea tuuina atu ai le latou lafo ina ia faamuta aloa ua lē toe faatuatuaina latou le fogafetalai. Ua e silasila o tanga vaia i le whamaoni tele o le taunuunga o le whongawhetalai. Nā watu mato whai unga na le whongawhetalai ta o tuai tangata i watu tuli to ono. Lalta la speaker. He re maia i tō mta upu whaf. Papati. Na whai se whai unga le whongawhetalai tono le parliament. Up till now there was no speech about it. Melana ana whape whaili mena. Melana ta o le aiafitu na. Tu ito e tui o. But remember, the speaker and the deputy speaker are members of our party. Ele mawhai na whasioti ro la ia te tau o la ua o sui na pālota mai il fast. Ma sui o lai tu malo, mo le parti. Ele mawhai o na o loi tūlanga o le la tau veno la tiute ma ia malo lo o lua le serua ia nka upu lea e. Lango lea e ke rua o a o ale teimi e vai lua ele poda o le whafonga whetalai ma le vanga whau ai wai vel whama o le whama o ninga leo lau tala. Ele ia maia speaker ta upu le mātou te whi nau atuai. Whawhena whaile mea le speaker. Tala le whong whetalai le mātou stai ei. Ele ia maia tātou me whaavaenga whai tonu i. You are all parliamentarians. And you are all leipo lalo lau whaavaenga o tō umo. Kulou lava whamauninga o le tuangai ma le tu o le malo. A o leu tau lafo le whatuatuaina na watu leu tau pāti whaupu whai. Le ana fesiri e le palimia, ai se au tau e mai le lafo, ua umana whai e le whai unga le mauta. E leo se ai awhite na ila na le whonga whetalai, wana talia lau tau lafo le whatuatuaina, mai te tonu ala lo tau whale o le pāti whaupu whai. Le ua avatu tonu al palimene, a ua umana whai unga e lisi lafo. Ia, so whamamala matu whamta upu lea. E le aise tū la whono al palimene, e tapu ai le mele nei pefia ni lafo le no confidence. E pule ar tangata ia pefia mea pe awhai o le leid wha maupopoina, ma a tolon ta penanga, ma iai le tūlanga e mau tū mau mo le vatu. Nā le maule na mato vea. Minority government. E le a toa al whainu mele, whai e se malo. That was the biggest ruling na whai o le tali o le mato mau. O le mele, ma le mato mau voi o tangawi. E rei mono ai tua. Ala sa whafonga la sona watu e mori mau le chapipi. There will be a time. We are preparing a vote of no confidence when the time is right to present. Ai pe no fam talatu. E momono atu, e tu atu se mato mau te tonu mtau. There will be a time. Maybe it happened on this meeting, but next meeting. Awata atia I pepa o le ngaluenga. A se fai momo mea. O le tali lau fesiri, e le ai se whaatapula aina, pe ata pena le lei. O le ale mau ale vote of no confidence ale cha pipi. O mato me umalava lau o mai kopi atu e vatu whau le lato mau. E le ai ma se mea tasi e tau ai o se lato tapenanga. Nothing. It's all about fast problem. It's all about fast e senga le utu. A se upo lato tu la i le minority mana me, le ai se mea. Nana whai mai a ututuri fia me, wa le a toa whai numela, wa tuturi ma le fast. That tells you. Al matou mau. Le uto whaavofonga I sang noa nga e na momori le mau. Matou atu nga lunga I le matou taitai. Le sa vea matou taitai. E sa uto whaavofonga e le ngate e tau, pola, to e lupe, ia leota. O matou ngā tungalunga. That's why we decided e avele mau e whaari le tunu o matou atungalunga. Lawa fionga. E ui o lewa ta whea le lafo tō vaianga whaapawhai. Ai wa whaamawina mafua anga peo na wha leo I tutono le palimene il fono ana nafi. Toi ti te lava tini le lau tō whaamoe moe ina ia mai ar tō paya inga. Ai topu mai lor vevese nei tonu tolo toi fale. Any regrets lau fionga. Le tō fio via mea via mata I tai tō vanga whaapawhai ma pāli mia. Ia. Ele I tō tau fini upu se montafa. Ele siri I fo le matou walo lofa ia fia me pe le matou walo lofa momua.
I le mātou alolofa I le tunu o me leo matatou o mai. We have to make the right decision. So regrets ua mātou ono sai me uma ono le whapea le mātou whiwhiringa na whai. Follow ale mene na. Because that's the other side. Mātou tele I loa o le mele la ao ye. Mātou tele tonu, tūle mai, whai me uma tu sa male na vatau, wha solo me uma le mesa iei, mo moe whatasi, a whatasi, whai tonu whatasi, ngā lue whatasi. Uma lor tau sanga mua mua, ea amatalona liu mtau. But we were patient enough, a foi mai lava, a foi mai lava. Nā tau nu unga leo, e sao nua tau sanga munu, o tu tori mo mātou. What shows a kind of leader like that? A whai o au leo tu wa I mai ni le mafua, ngalalal me le peno lai sei nawa. A le ave ese atuai le ma ministado, ese atuai ministado lango lango. Ta lepe, so ile na timolis tu mai meu. So for us, e follow le tūlanga o ni o mātou whanononga. Ono leo mātou mautino ia ua ese le mena mātou expecting e tau nuu iai. A leo o iai. So we try. The real failure is failure to try le tūlanga o le wha tau nu unga o lafo ma mea uma. But ei fo isi a wala. Stay focused. We keep praying and stay focused. Ta pena roadshow. Ta pena sweet. Ta pena le stala. Ta pena me uma wha mamalama le tunu pe tato mei. O le tunu. Chairman Tafa. Lai wha tali mai. O le lato ulangona fo I lea na mai le amatanga. Lauli. A ver wha alo alo. Iafi mei. A vela no te mai tai mua mua. Ma tato wha tu lai se tala wha soro pito. Ile lalo langi. Tato o vesta mai tai lunga e vempata. Pale mio le malo. O lal me leo mato yeini. Ya leo tu wha fonga I sau noa ngasu. It's not from me only. Leo tu wha fonga. Mai le suita mai tai ya mudupola. Hionga ya leota. Ale. Ya fuyono. To ina la esa fo fa inu umavionga. The real cause of the problem. Ya le kua I mai ya o la ufa masinonga ma le chachinga o out. No, it's not about that. It's not about my case. Le au o walu le wa mai mata pura le hit and run I lumo e fai ma alofanga fa pe o I le mafua I me umo le unsolved of that case. Ya le la wa fia toi. Ala we lumo le fa masinonga le mata upu. But I lau fa vesili e o omi lalo le ono sa iri. We have to take because it's our decision that we select her. But ele ngata inal mato fa moe moe. E sa iri pele a wala. E sort out telim tau. E fa umalalayan no foing. E mena mato pepale na avele tunu. Ma le mato tonu it's more than 90% wo uman fatino. Pe pawal mele tau to sa le ula. Tawale amaya. Ea marpaloto tangata mai fafo. Mea lau te tele na lefa atali temine ma boundaries to e vai ai tu malo ina ia ave eser mele tupu I le falfaleata e mawhai ona e palota a ele mawhai na e alu palota urban seats ma mea umawha pena lea lai whaatali nei ia lea lau poloka e peona e saunoa ia e inu le ona a e va ai le atunu upo fe ma wel mapsanga mo lato O hani le sona o ngā o le whawhitau lini o maua mai mo le tō vaianga whai mo le tāpena atu le luanga I luma. e tele I tu e te tau ona lio ma toi fai whalei o le wha marusia o tu la whanu leanga ua malau le whai tonga fiti o le polokiki palpala e sao ai me valea a leu tatou o le temini what are we now at this very moment la e rana le malo minority le tunu I le temini nei na le tatou me taunu fai tatou va ili lei faatulagana o le tulafono faavae ma le tulafono tumau ma le tulafono faiga palota tagata lo ua ia le minority tanu malolo ae le taimi lenei ia lae faifinauga alo ia po a interpretation lae fai le taimi lenei a ua tatauna faasasao o le spelling o upu le tulafono straight to the point a mai faaupuga o tulafono e fai ai me taʻo. Secondly, leu tatou iai, what is the percentage? O le mea matagā na nei nofoiga. O le iloa tatou faavesega le mea saʻo.
faatulagana ma taitai sese ai le atunu o lau fesili la mo le faatulagana mo le numana ia tatau na toe tapena le anofale e manumanu i tupulaga fai mai laga la te lea le sisipo mea ia ala e upu foi le ufai tatou o se pe ia faapea we do not accept that tatou alolofa i le transition o fanau mo le lumana ai sea o tamaiti tulou lava tatou fanau e o mai sa'o ma le mafaufau mamā pe ia o le porokiki vau fai o malo lai fai malo lai fafo nana finagalo a le koukou sua uma le palemia uma ala me le taimi nei ia le atou te sisi le mai le au sau fai no one can take me out of here only government only parliament ia lana le mautupu le pan pisa tu le epa so le faavai ato o ia that is dirty politics that we are trying to clean up Ni whaamole lava. Na mawala lava no male i sui palemia mai sona finangalo le mata upu. O le mana o tuala ia whaava no lo le fonga whatalai no na fua. Whatua mai alfele whelo inga mtuila ipa. O le mana o tuila ipa ia whaama vai lo le fonga whatalai o no lewa yele masalo. Le ala tō whautuanga i le fonga whatalai. o le matou talitonu o la lava e saga tonu le fonga fetalai i lana galuega o tou sisila i sauniga atu i le epa na faisi fonga fetalai muamu have you examined that yeah na tou sifia he controls everybody te musu tau atu i mea ane faapea ua tigasi finagalo e tamā matua o malōlō manu malo ma le tofi o le fonga fetalai Ioe, al speaker lava ia pe ona mapefu ai fo tele o taimi. I stand on my grounds. I was the speaker of Parliament. So fai al metau fai. Al matau tu al lalo le fonga fetalai. Ia e ono sai. Mai fa palpale. Matu i le tu al tapa sao. Fia ngai o e ma le tau tainga o le fono le Parliament. O ake te unga ia sa... Tali e tua le fisili. O lau fisili i tatai fono. Si fautuanga le fonga fetalai. O le si fautuanga le fonga fetalai sa saunga ai. Ka fai. Ale vai lang tu spaia. O tu spaia le fonga fetalai. O le tu si tu la fonga fabai. Rono binga. A o le me fai mai fabai. O me na tau spa le fonga fetalai. Ai le fai mai o fabai le ai. Ai yo le si vai. Rono binga. O le fabai. O le lima tai tai ni le na binga. O le fonga fetalai. Man pan men ato sa. E fisile tuala o whiunga te whono ma te ta. Wā te unga ia tau wha au fia tu ele i tua ngai lau tau lafo. Lea sa au tau te ena. Wā ele i whalasia i luma mea. Po a te unga nana pisa o te unga. Ia e po a te unga. O te musu to rewind tua tala. Tu lau lava. E whelava tai ese. Ke loa au tu e tali e tune. Ia la tele ia leo le bebesi. O mea umai ana mātou avesea. Wa manao ia tu le epa. Mātou joint. O mana whai lana lafo o le tali. Ia na manao le mātou joint. Fatu ere ma whai tātou joint i le stou lafo le mātou lafo. Mātou tere i mana nao e vai mai le atunu. O ole mātou e luse furu. Mātou joint matu le epa. No. That's the last thing we ever want. Nā laina mātou tēnā. Au te rewa mata lātua latou mauna mai. O latou mauna mai au tangawa e whelaulau i se. Pe mai isi e mau te whaial tūlanga o le whata apel parliament. E whe mai isi e awana i whata apel parliament. Ai umane, ua manao umai whata apel parliament. Ia, nā lailona mata whata whai. E le ma whain tātou tū whātasi o le tau lafo ua wheo. Pai lo ma uma ale na fai tonu muri lava i no tusia be maloia. Pa tu ale, o ale sa messenger. Sa alu e fsota o tele mana o te fsota ai ono le fa fsota mantua. Mo tele fa fsota i la to la fo mo. Au la to la ban to sit speaker. E va tu la to amendment la. So we did not invite them to come. Mo tele va la udia o ma. Au va la udia mo. E sa me muri o la tal su lo. What choice fat oile ai la ele jointa to ya lentu wailo eo e popole lango le malo le maturity ole ne le maturity no matter what
e fetuna, e toi whiriwhiri a le si tai tai o le fast. So they are scared of that. O leo pusa o na lensa o noai ale. E popole le mena na. Ia io lea. Wa te ale taimi le lafo. Wa ta fea le lafo. Ia o tūlanga le na pe no ufa mamla mātua e mau te le Italia. Ona ua manao ni mau te tūwhātasi e le matango fia e le wa ia mātou supporters ma le tunu. Mātou toe manao mia. Se lato soani ia mātou. No. We rule the government and win the election by us. Na mātou manu malo mai lava o mātou. Pe mātou te to I lalo vo la pe mātou te malolo. E mātou malolo a wana o mātou. And that's integrity. Manino lo finangalo lo fionga te tai po lo fionga te fono le ile vala lea. Lau sini muni ai le lafo le fatu tuina. E ui ua tafea o mana fo e lua. O ilau tau pare ni ele sa tau fuafua e fatu pe ana fa pe e sao fia lau tau lafo le fatu tuina. Wa sa fsile tuai fo ini se tatu feloinga. Wala sa tembide sa fia tau filternai. Awaila sa tau fuafua e fatu e vem palmi. Ta mātou whaatare le musumusunga le tua. Ele whaatangata moni. Tono lusu whaitu la na le sa pape. O onta over 24 hours. Mātou mailo la ie whaile retweet within 24 hours ma whaia ina. Ina nei pe mai hola fau sesi pe fia pale mia sesi. No. O le mea mafuri e malvaenga po ni to lusu. E laia ma sesi va pe vale tonu. Fili mai lungal le si tai o sama o puna no foi ele so fili mai le tua le si tai o le tunu e fa pesa to finga fili tato e fa tali mai le tunu ta po mai sa mo ai God will choose another leader o le alme le alu le temi nei tato fa tali po ai le si to finga le tua e mai mo sa mo ya mo dia tu fa tele ata si mai nei aso ia mal o tato tu stala au tanga vai e te alala mai o el fai pude e o tau sa o tu la lango le fai ar fai bo matem tenga e mai tangata se o tanga vai le saundi o le matou te fa te atu le tato mo te nei io ngal mana tu ia ta pito palo ia fa pena foi se montafa io ia me se foi de pai malu no sa o te mai tai tato ainga pa tai lo to wa fio mai pa tai tele mai o ao ia o a foi ni tali wa batu ia fa malu watu pa fa le tau nei lo to fina ngalo tau fa ia te fa pulpulam fa mamlama ai ta sanga tu le tu stal tau mana ai le stene le na fsiringiam ta upuen sa no ifunto e wala sa Asa fatel tell tu email le Kate Runner ma le stock exchange agreement ma fasela e Karpapovi no fietera no atu mena e ala na wale sak ala fa inga ia se tato tu le sia tato fontanga ian tato fa malanga e o le AVCC e lava na tala tauna fa malamatu ai fa tai fa malo le fio mai tala mai au ia fa pa ia tu sa mo le nei tu la laso a fitai fa vano ino to taimi to te sisila mai ai mo to fa fonga mai foi se matu tom foi atu a ve fo nei abanoa ma to te momoli atu ai le nga fa fitai tele e ma le nga fa maloi le tapo inga ia o alo le pale mene o Samoa I fontanga ma to ve fo nei abanoa so atu ai vai malu I puenga ia po le asa silsila I le so ma le fainga ta o fina ngalo manatu malangona il fontanga le pale mene ia e batu lava le anganga o taula atu ina ia le ngaluenga e meser fatinongo lo matou valauina a wale tautuaina ma le taʻitaʻina o sio tatou malo ia se upu na la vale po se tu ma se anga na le tautamaliʻi lau tou sisila ia matou asuasu atu pai malu I puenga le aufaigaluega totofi e le atua I taʻitaʻi o ekalesia I so se fatafaitaulaga o le matou tatalo I outou manatua le palemene o Samoa ma lona malo I outou tatalo ma outou tapuaiga e lai se si mea tatou tatua I ai o le atua o le tatou malu apapa o le olo e le soloia o le maa e le malu e lue taula I ai le safolau o Samoa I upu fai o malo matou talo I nonoa pe manu maula le ula
ia wale manuia o Samoa nei matai au. Ia whamanuia atu le paia man mamalu mawalunga umalava Samoa lo lala mapapa au ia tunu mamau. Ia mei se fo i taulu manga o fe au mtiuti mga luenga o lo tau whenga iai whaftai lo tau wala lofa mai i le tunu. A vea fo nea vanoa e watuai whamanuianga whaftai atu le tusi wala ulia na mai le tato maftanga tina o au le kalisia e whakasa whamalo whai o le whaipa. Ia le mala le watu pula mana mala ai mai se fai la le watu i to tonu le tato la mua i papauta teine le papa le fale o le kalesia e tua ia le kalesia malo mfa na uma le kalesia fa malo le ngarulue fa malo le onosai fa malo le ati na o le kalesia yona melele watu ai le fa style te fono le wa fono ia male maftanga tina o au ato o le kalesia fa kasa ia vi ia le tu wai mal manuel nga luenga fa malulu atu o le fatasi atu ai fa tai mo tu si vala udia mo li atu se malo fa ta va awa le tato maftanga tina ia manu teleina sa mo mala fa sa usang mo nei fiafi mato wala lo fa tele atu tato tole i fela i fo i le tato por clame ile asfarele mo mo ile lofa malanga le le tua so i fua ia mai manuia